Ne muntu nafumunshid. Ne muntu nafumunshid. Kuduchu malichu natweshi kumwirira kulonda mwana kenishidi jindi. Mam? Nakazi. Ndenu? Kosi? Ne muntu nafude kunatu kumukwasha kwa nyayi mwihuru. Ne muntu nafude munshid. Kuduchu malichu natweshi kwirira tunashara amaseki kulonda tumukwasha kwa mwihuru tahindi. Chinga hosha na mchima wende na kanwa. Demu. Dichine nafude kama na china amani ndi. Okay. Ila muneruki. Kudanchwana kulombanga nao. Ana kuoshanga nao kudimafuasa chumuchaka mu Machi, mu Julai, ni mu November. Kuleta mali mawana kuchipompelo kulonda chulomberi afu jetu. Afu ade munshidi netu. Kulonda nachu ikwashwa ikudi nzambi. Mwaite deo insangu. Departed service. Anya iti yode? Mwaite yode? Chalala tunachoshi kukwasha muntu wafu ade munshida ikudi nzambi. Ana malana kufuita wana kwa kudi nzambi. Ilani ya kuchunga na chumatala maneni pompelo. Nzambi na tina chukua. Akai. Kosi muntu natweshi kwa mwena mkwa umuntu kwe na ntanga jambi. Nitangi reverse. Mulongeni mwa wakayula nabu. Indo insangu ne unaiwani kudi. Mumukanda wa Masamu 49 na 49. Indi. Aha. Masamu 49 verse 7. Now. Kosi ukutwesha kumukula mana kuindi hela hantesha. Mulati yuko na ntanga jambi. Kosi muntu muchipombele cha apostol. Hela cha Catholic. Hela cha mission. Udina ngovu ya kumfuetera mana kuindi mali kudi nzambi hera chuka baka kanedi kumwihadei ne utware kuchipompelo kulonda mulombele lintanga ye wafuda ye kudi nzambi unamchuki nzambi chateka ni mwani unamchuki ngai mulo unatongo joki nei una tresh kumukula ntanga ye ina mali hera na ngovu je kulonda ye kudi nzambi heno nzambi nindi ko simuntu na tresh kukula mkwao chinga yo Yesu Kristo na wakwira muntu amwini chinga amkwereri Yesu ya mwenindi heno kanda afwi nei muntu na afudehi chakubula kumkwerera Yesu himulonga wane yona shari hilanza mboka kuyura nindi walekere ndi kumfuetera mkwenu chineri wafwiri munshidi anuki eno hadi Lazaro na Samaheta chafwiri Samaheta washimu nindi nikweta ntanga jamanga hi atanu Intemeshenu, mutemeshenu Lazaro kulonda yaka iresha. Amreshe naudi chinjila. Hichi kutresha kako. Akashika netu na neihadikela. Muntu kutresha kufuma kuna kwa dinga Lazaro enzi kudawa kudiwa na Samaheta kutresha. Anantangaje treji mafode adu mukalungu. Adina kututire tuluwi. Nei kwa dinga na wenza tusonga mishadu wenza na kutuleshi. Ilanga nzambi na chitejo wanyi. Mulongadi Bible tudide nayo. Nei muna kutirira ntangi shiru yaruwa kuipomperu jeyi mulonga bane ipomperu yejime na kutangisha walalako bane ipomperu yejime ya nzambuko kudini ipomperu yanyi ya Satani ilanga na kutanga mkanda wanyi na kubalu muna ntangi shiru kulonda iruwange shantra mavulu kosi muntu ukutresha kumukula mana kwindi hera hantesha hela kumwinka nzambu sewa kumukula nacho kutresha ne anakanishi ila mpostolo nao nehenu kaha natu balombelela kalonga mwa wakonekela letenu mali mwa nzambu kwiranga hi uyana kene mulo Yesu afwiriri afuni amono Yesu afwiriri eji madimu ila baya afode hu waifwiriri kulonda hadinga una uumi amkuherere dichine wena hadinga una uumi afwiri chakubula kumkuherera Yesu akayana kenchenyi nehimwa akwechuma kwa anuwena naodi mama Maria mama ya nzambi wenda utulembelela etu akwanshidika tataka niye fukuda kufa kwetu amen adina kulomba kudi Maria ne chwana kushiyanyi Yesu nindidi
kosi muntu numu kuinza kudi tata chinga ko kuitira mudinyi ilange tunano ni majina ngahi tunaona kuni Yesu ninyi ni Maria chuibombani kudi mkulumpu wa chipombero cha Katolika kuputu amwihulanga nao mulonga chumalomberanga kudi Maria ninditi yenu hano amaseki ninami neranga ngana ukuwanana kunchimi na message mbachi tumafoni amavulu dichineyi nakanganyi kwakula ukuwana mama kuntemeshela nindi kudi muntu na wake kosha neyi ila ninura mwakuru wanyi chila chukosha mama yindi cha mkoje jaye na swai kumuchumi na muntu wadinga nankai na kumtemeshela bula kwakulai na zatishana mazu kulumbura nindi ni Yesu chochimu Yesu mwiwulu udinanyidimu ya ivu dichine tukulomba kudi Maria ukunyakara swai kuirangai kuchutia pinchwambi sateka numani Yesu nindi kosi muntu numu kuinza kudi tata chinga kuitira hadi yena ilanga wena nao netukuzatisha hera Maria ukuchutia swa nzambe hatia ngakulomba mwishina da Maria yako mwanta Yesu watangishiri antu kulomba mwishina da Maria yako watangishiri antu kulomba mwishina danyi da ya mwenindi dichinei walomba mwishina da Maria ni rosary na mwana nganchu nikunu kudinga ka wenjiri wadinga mushingo dina kaloza nenu mudinako n1 yena wachengi nenu mudinayo okay chachwanga nemkushinshika hanana malomberero wekala kana kachuma wekala heulu hin achotwa plastic muko wana heulu hadin Maria kurusu yekala heshina Maria wekala hanka heulu ba hakachwanyi heulu hera chumalombanga matachikanga kudi necho kudi Maria tukutonga setuli mwelo inkumi nako vule Maria mula kutia ndi Yesu kuishina ilanga kwesikana Bible aha tieno ngadinu ila kwesikana Bible nkaka nukuitangira Bible munengako ine nakufira kudikwasha mulo tudantu wowamu enga mama Yohana chapter 14 na verse ya 6 Yesu hakumwira nindi amia minjila ni walala ni wombi kosi muntu ni umuku inza kudinyi kudi tata chinga hadan china imudi china imukwilangana ami hano amaseki ona diyinyi amama jodi inzambudi munga mwiwulu netu ina okenga nilombi kudi yena kulonda yeringa hi anti Yesu nindi nenu kuya maweni hiya kunti yako chauteka na mwani nenu kusenda Maria bomb try kundeshi iudi Maria nimushani hanka hakachi hinu kuya kudi yena kulonda antwali akuntambula aha chuna kuinza mwani dichi dinu try bomb tushimuni netu iudi Yesu di mwana katata netu diuda akashika netu nanyi na nzambi nei amina ukenga nami nikali na usoku na tata ya Yesu chinga amini sambiri kuinza kudinyi Yesu akuntwala kudinyi chauteka na mwani dichi hela nechu kuilangana iwu Yesu nkunde try iwu Yesu iwu Maria twibomba na yedi nekali na wanga hi nekala mahako wanga hi nukushika kuna nukushika wanyi mulonga na chungire kumukwa inzambi na ukenga muntu weji mama seki ekali ne hakudi nduwo diyinyi Yesu Kristo ilanga kwetu anairuwanyeshi ibamba shaka makwa akwetu anairuwanyeshi naodi ine hera ne chukulomba kudi Maria mulonga di wamuseme ninyi Yesu agututia hintwambi anukenu Yesu wadinga mwiwulu diwa mulengeri ni Maria diwa lengeri etu ejima by name Maria diwa mulengeri Yesu wadinga mwiwulu hakuinza hakusurukira mu mujimba wanka wa wuntu hai hakusurukira mu mujimba wa wuntu
kulonda yena enzi na kwa mwina nkaka na nami necho ni antu ejima dichinei ami akundimba helami mwa mwizukuleni kuinza kudei nami nkaka Yesu one shilanga kuni Yosefu shilanga kuna Abrahamu na kuluwangeshi chikwere uchena atera kukwasha chimeni hadi jina dinga demukijina danyi da Yesu neimu kulomba kwe kutena mwijina da muntu mukwa nechina kulomba wamakwa mkutena enzambi atataka dochi muna kumona kutama kwa muntu mamulika kadochi wadinga imkulu mpo chipombe cha sisi kuikereng kunyaka se anakulomba mwijina da kadochi enzambi atataka dochi nikunu kuzambezi enzambi atataka ya vindende tunasakiriri mazu akalwangwa hakeni mangana muzana kuninga kada vindende wana kumsia ngone bana kuninga bya uchi weza ke mangana yo akamangana zemazu mwanjika mukana kenyi akiwa mwaka yo yazi shikiriti okay mwanjika mangwa mangana mwana kenyi muzana kada vindende muni mwana mzetwa kweli ya pimba yo ifya kadirizi anachitiwa nchi tunaoshe yiko asheno ati mtu naoshe stanje mwili okweshen koko mwani bana hanji kangana ngwao yetu bamwe katwalomba koko owekalunga katwalomba direct tukoleka lunga wangangu bangire kulinga chiri kuhichira muri uze kulanda wa muchungulu for example ya mungu kwena tanga msisi amhate ni shingoyo mangana hamene cheka akese na kututangisa mazu wakala ngocha pangochi question ka chingocho for example ye kwa maana chechi yetu kwa maana kwa hata na ngana mni kuneche mama mura chinsa wakoso mamunga emwana kuna twafula kuzakisa owekalunga katapa aposto mangunga mama twafula kwanza saze mazu Twalenuma zukuma tunge jima Twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki